vidimo. Frajer ima 200 kila igra Picado. Picado player. Ali Picado player. Frajer u čevapi sa strane strelice. I sad on je Picado player. I dobro, baca strelicu. Čageri to preuzmu. Moraš ih izbjegavati. Druga ekipa Čagera izbjegava. Ovo je dosta. Još se ne cilja. A ti? Onda vidiš frajera koji je kao kum, pa prati komande. Kad Mečko crzaje glavama, znate one Čagere? Da ima tupe, ode tupe. Ne pazi, frajer trza, normalno, trza cijelu večer, na kraju ga zaboli vrat. Dođe sutra kod doktora,